Саламатсыңар, Скөл онлайн YouTube каналының каттоочулары. Мынакей биз Каракол мал базарына келдик. Саат 5 болуп калды. Уйларды көрсөтөбүз. Канча экен байкем бул? 130. Боз бу. Канчага чейин барат? Канчанчы тууту бу? Экинчи? Болор басы 125 ке. Тугунажыңарчы? 90. Бул да боз, а? Қатері ұлытпай тұру. Қанша екен байке бұл? 80. Боз бұл? Я. Боз бұл? Geç boz. Sağ ol. Қанша литр süt бар? Ya. Қанша süt? 5 litre süt bırı. Bir sağında. Қанша екен бұл оны өзіңіз? 58. 58? Боз бұл? Жоқ. Туйлек та, байке? Жоқ. Зол бұл қанша екен? Я, байке? Байке? Қанша екен? 5 бұл, бірінші тур. Бірінші туыт па? Қанша литр сүт бар? 6-7 литр. Bir sağında. Көрсең? Bir sağında. Жоқ, бір сағында өзек. Шығару. Қанша екен неше? 120. Боз bu. Боз да, чоң боз. Тоң боз bu. Қанша çıktı? 5 су бар. 5 су. Neyiz қанша литр? Бердің бе? Берет. Қаншада? 18-20-ға тең берет. Қанша алдың ой қанша екен бұны? 2 мал сағанда. Ja, ең суткасына. Сен баққаның қанда? Жақсы бақсаң, андан Арқын sıç. Birinci sırtını aç. Birinci sen koy kanca süper ettik. Birinci. Özün ördük ha? Bağısı қанша dediniz? 100 dediniz ha? 100. Так, крашенный уйlandı ekin крашенный. Қанша екен зол uy? 120. Қанша литр süt береді? Азыр салбайды, ем оғы. Эми отогу. Канчанчысы экен бул? Экинчиси. Экинчиси. Канча экен эже? 95. Боз бу. Байланган, а? Негизи канчаны тууду эле бул? 6-ны тууду, а? 6-ны тууду. Bunun ağacın kaç eкен эже? El tosturata. Boz bu. Geç. Birincisi. Ha. Böyle. Sizde kaç eкен belki? Biz Osman mı? Kaça? 140. Kaça litre süt verir? Bu kaçancısı eкен? Bu? He. Birinci. Birincisi. Muzolu kaç eкен? 115. Monsu mu? 115. Muzosu mu? Kaça litre süt verir? Азыр ачыгыл айтайын ба досум. Суткасына 9-8 берет музосунан сырткары. Ek mal bu şey. 2 мал сутка. Ha.
Qanchalik keldi? Birinchilar muzosi. Qancha dedingiz bu? 115. Ya. Tuğanlar sizler bak siz kalganda jana like basganda kommentar жазганда unutпаңыздар. Sağ olun.